درود. چگونه میتوان یک مرکز آموزشی کشاد و در پیشرفت آن موفق شد؟ ما برای جواب یافتن به این سوال به نزد فریدون، راهبر و مؤسس مرکز زبان آموزی اکسفورد آمدیم تا به این سوال خود جواب پیدا کنیم. سلام علیکم یک بار دیگر. فریدون، درباره همین بگیم که شما کدام مرکز خواندین، کدام مکتب خواندین؟ عموما دانشجوی اولیه خود را از کجا گرفتین؟ اساساً من خودم دانشگاه ملی را خواندگی تمام کردگی هستم. مکتبی لیسه پرزنتی تحصیل کردم. بعد از آن دانشگاه ملی خونده تمام کردم. بعد از که ختم کردم در همون دوره‌های صنف‌های 10 بودن 11 بودن الکی ما با تجارت مشغول شده بودیم. با کدام تجارت؟ یکم تجارت که سر کرده بودیم این در یادم است وقتی صنف 10 بودم بسیار می‌خواستم که تجارت خودم رو سر کنم. و همون دوره فکر کردم که من چی را خوب میدونم که میتونم از آن مبلغ کار کنم. همون دوره در بین لیسه های ترکی و لیسه پرزنتی مسابقه شده بود و من جای اول رو گرفته بودم. اوید با دانستن برنامه های کامپیوتری 3D Max، فتوشاپ یعنی برنامه های گرافیکی و همین چیز رو ما سر کرده بودم. یک در دوره های اول 4-5 شاگرد داشتیم. بعداً با رفت زمان یک جور اجاره گرفتیم و در آنجا اولین مرکزی که شکل کامپیوتر گرافیکی مرکزی گرافیکی بگیم ساختیم. دیزاینری، مرکز دیزاینری، کورس‌های دیزاینری ساختیم و در آنجا تحصیل رو من خودم سر کرده بودم. لیکن پرابلم در آن بود که بسیار آدمایی که می اومدن میپرسیدن که شما زبان‌ها درس میدین و از اون سببی که من در اون دوره من خودم اونقدر حواس نداشتم. حواس نه برای من این چیز دویم درجه بود، من اهمیت نمیدادم و بسیار آدما بله همون دوره وقتی که ما سر کرده بودیم اولین جور بنا رو به اجاره گرفته بودیم، من خودم درسی کامپیوتر رو سر کرده بودم. بعد از اون آدما وقتی که طلبات بسیار با زبان‌ها که بود، من تصمیم گرفتم که گفتم بیاین یک معلم رو میگیرید چی میکنیم؟ اپرواد میکنیم. چی میکنیم؟ کنیم ببینیم چی میشه. با یک معلم صحبت کردیم و اون کس رو گرفته با همچون معلم زبان انگلیسی آورده ماندیم و ماهی اول ما 5 شاگرد داشتیم. ماهی دوم وقتی که من در دوام 5 ماه کار کردم همگی 5 شاگرد زیاد نداشتم. وقتی که معلم نو رو ما گرفتیم ماهی دوم الکی ما уже الکی زیاده از 20 شاگرد تنها زبان انگلیسی داشتیم. بعد من فهمیدم که اساس این اون نیست که چیزی که من میخوام، اون چیزی که گویم کاستومر کلاینت ها میخوان، شاگردان میخوان. برای همین فکرانه دیگر شد و ما رویه‌مون رو تماما دیگر کردیم و از اون زمان سر کرده بودیم. اولین مرکزی که ما ساخته بودیم در اون زمان این مرکز آموزشی فریدون بود و اگر دانید همون دوره با مرکزهای آموزشی پلیگلات و فریدون به حد شهرت بخش بودن. محض چی سبب شد که مثلا شما رویه خودتون رو نرفتین، اقتصادچی نشدین، کار خودتون تجارت انتخاب نکردین؟ محض خواستین که برای کسی زبان بیاموزین، یک نفر زبان خارجی را یاد بگیرد؟ راستی گپ من وقتی که دانشگاه رو ختم کردم، من دوره‌های اول 2-3 ماه اول همچون کارگر کار کرده بودم در بانک. لیکن وقتی که همچون کارگر کار کردم دیدم که هر یک آدمیزاد در زندگی باید پتانسیل خود رو داشته باشد و من در آنجا پتانسیل خود رو نشون نتونستم، حس نکردم که اون قدر پیشنهاد یک قدر دیگه که من داشتم دیدم که در آنجا بیهوده رفته ایستادم. بعد فکر کردم گفتم که من میخوام تجارت خودم رو سازم و بعد از جای از کار برآمده اول چند نمود بیزنس ها ساختیم. محض با توسط زبان آموزی، توسط علم، توسط دانش ما میتونیم حیاتی نه تنها 100 نفر بلکه هزارها نفر رو تغییر دهیم. برای من این یک تجارت نیست بلکه این رسالت من است هم میشود. فریدون بیاید درباره بگیم که مثلا شاید همین ساحه زبان آموزی را همین تجارت هم گفته میشد، همین شاید 10 نفر شروع کردن، اما چی سیر بود که در این ساحه تنها نام شما است، شما موفق تر شده از دیگران دیده، شما در تاجیکستان مثلا مرکز اکسفورد ساختید؟ یه چی سیر است که اگر شاید دیگران هم بدانند میتونن موفق شوند؟ تشکر برای سوالتون. با فکر من سری اساسی این یکم باید که سیستم قوی داشته باشین و کوشش نکنیم که زود موفق شویم. برای که
бисёр одамон мехоҳанд ки зуд муваффақ шаванд, бояд як стратегияи муайян дошта бошем ва аз рӯи амон ҳар рӯз як қадам пеш равем. Ин як. Дуюмаш ин ки бояд ки як намуд продукт, як намуд хизматрасониро қапем ва дар ҳамон хизматрасонӣ ҳар рӯз кор кунем, аз болои он омӯзем, беҳтар шудан гирем. Ман аз сабабе ки зиёда аз 15 сол шуд дар тиҷорат ҳастам, бисёр тиҷоратҳоро кардагӣ будем, як 10 намуд тиҷорат аз кардагӣ ҳастем ва чанд бор оси гап ман дар назди худ нақша монда будам ки дар ҳамин сол ман бояд ки хеле одам шавам, мақсад муваффақ шавам. Лекин нашуд. Барои чӣ? Барои ки вақте ки мо дараҷаи муайян ки расидам, дарҳол тиҷорати нав мекушодам, фикрамон, хаёламон дигар мешуд. ҳозир бисёр аз соҳибкорҳо, бисёр аз марказҳое ки одамоне ки марказҳои омӯзишӣ доранд, бисёришон ғайр аз марказашон масалан 2-3 филиал ки карданд, дарҳол рафта ягон тарабхона мекушанд ё ягон тиҷорати дигар мегузаранд. Ин расфокусировка мекунад, фикри одамро парешон мекунад ва вай наметавонад аз болои, барои ки тиҷорат худи марказҳои омӯзишӣ ин як эҷодкорӣ бар ин ҳаст ва одам бояд доимо аз болои худ кор кунад, аз болои тими худ кор кунад. баъдан аз куҷо пайдо шуд ки масалан ана ин гуна як маркази забономӯзӣ бикушоем, инам бо бренди Оксфорд. ман масалан то чанд соли пеш мо Оксфорд танҳо дар Амрико, дар Англия ва дар ҳар ҷои дигар тасаввур мекардем. Имрӯз дар Тоҷикистон ин чиз имконпазир шудааст. Ҳар касе метавонад биёяд дар Душанбе дар маркази забономӯзии Оксфорд таҳсил кунад. баъдан ин чӣ хел шуд? Ина чӣ хел шудед? Барои чӣ мо маркази донишгоҳи Оксфордро сохтем? Ин яке аз сабабаш мо мехостем ки як марказе созем ки дар он ҷо донишҷӯёни яъни тоҷикои худмон шароитҳои замонавӣ дошта бошад ва дар он ҷо имконияти таҳсили дараҷаи байналмилалӣ дошта бошанд. ҳоло мо бо шарикони худ агар аҳамият дода бошем, дар Ӯзбекистон ҳама ба гирифтани сертификатҳои IELTS кӯшиш мекунанд. То ин дам дар Тоҷикистон ҳамаи донишҷӯёне ки мехостанд ки дар хориҷа таҳсил кунанд, ҳамашон имтиҳони IELTS-ро дар Ӯзбекистон, Қазоқистон месупорданд. ҳозир бошад мо ҳамин имкониятро барои мардуми худмон кардагӣ ҳастем ва агар ки шумо сертификати байналмилалии IELTS дошта бошед, ба зиёда аз 11 000 университети ҷаҳон имкони таҳсил карданро доред. Барои чӣ маҳз худи IELTS мо ба Тоҷикистон овардем? То ҳамин дам мардуми мо барои гирифтани IELTS чӣ хел ки гуфтем, дар Ӯзбекистон мерафтанд, Қазоқистон мерафтанд, дар он ҷо месупорданд. Инҷода ҳам роҳ самолёт ба маблағ сарф мекарданд, ҳам меҳмонхона ба иҷора мегирифтанд, ҳам хурду хӯрок, ҳар як шаҳрванд тақрибан $400-500 дар як моҳ расход хараҷот мекард. ҳозир бошад ҳама ин чизо дар кишвари худмон метавонем бикунем ва озодона сертификатро ба даст меоранд, метавонанд ки рафта ба донишгоҳи хостаи худ ҳуҷҷатҳошон супорда таҳсил кунанд. ҳамин маркази омӯзишии шуморо то имрӯз метавонем гуфта ки масалан чанд қадар одамо хонданд, хатм карданд, ба куҷо равона шуданд? Айни замон зиёда аз даҳҳо ҳазор шогирдон Оксфордро хатм карданд ва бисёре аз онҳо ба давлатҳои Аврупо рафта таҳсил карда истоданд. Бисёре аз шогирдони мо. Сабаби дигар ин доштани система аст. Агар дар корхона ки система идоракунӣ надошта бошад, бе ин намешавад. Барои чӣ? Барои ки шумо метавонед даҳҳо филиалҳо кушоед, вале агар ки роҳбари корхона дар он ҷо набошад, агар система набошад ва роҳбар аз корхона берун ояд, корхона метавонад муфлис шавад. Вале дар Оксфорд чунин нест, чунки ман худам доим аз болои худ кор мекунам ва чандин курсҳои тиҷоратиро омӯхтам, MBA ва ғайраҳо, ки ин барои ман кӯмак мерасонад ки барои менеҷменти хуб сохтан, тими хуб сохтан ва системаи идоракунии хуб сохтан ёрӣ мерасонад. Ва ҳоло мо метавонем ки корхонаи худро на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз кишварам низ ният дорем ва кӯшиш карда истодем ки берун аз кишварам низ кушоем. Метавонем дар бораи ин бигӯем ки масалан ҳар нафаре ки мехоҳад як тиҷората шурӯъ кунад, як кореро шурӯъ кунад, ҳатман худаш тоқа наметавонад ин кора. Барои кӯмаки касе лозим мешавад. ҳатман бояд ба касе муроҷиат кард, то ба шумо ё ақаллан таҷриба битиҳанд, таҷриба нишон диҳанд, ё ин ки ҳадақал молӣ баротон кӯмак кунанд. барои шумо ки кӯмак кард, дар кадом соҳа кӯмак карданд ки шумо тонистед тамоми ин идеяҳое ки дар сартон доред амалӣ кунед? Бале, дуруст қайд кардед. Дар аввал
рости мо дар аввал худам оғоз кардам, баъдан бо маслиҳатҳои падар то як дараҷаи муайян расидем ва гӯем вақте ки марказҳо калонтар шуданд, мо як бизнеснақша сохтем ва тавассути бизнеснақша бо ҳамкорӣ бо бонки аврупоии рушд низ ҳамкорӣ кардем, ки тавассути маблағгузории онҳо мо ба гӯем ки ба мақсадҳои дар пеш гузоштаи худ расидем. ҳамин кӯмакҳое ки масалан мо баротон кардан чӣ кӯмакҳо буданд, дар кадом соҳа буданд ва то куҷо барои шумо таъсиргузор буд, то куҷо шуморо кӯмак кард барои муваффақ шудан ва то ин ҷода расидантон? тавассути бонки аврупоии рушд мо як бизнеснақша сохтем ва ин бизнеснақшаро мо барои сохтани платформаи байналмилалӣ, аналоги PrepLay мегӯянд, ҳамхели платформа сохтагӣ ҳастем, ки тавассути он донишҷӯ ва муаллим метавонад дар даруни платформа дохил шуда муаллими лозимиро интихоб мекунад ва муаллим низ метавонад даромада худро дар бораи худ маълумот диҳад ва донишҷӯ метавонад бо муаллим дар якҷоягӣ дар дохили ин платформа дарсро гузаронанд ва ин тараққи онлайн мегузарад. тавассути ин платформа ба мо чӣ ёрдам мерасонад? Мо дар назди худ нақшаҳои калон мондагӣ ҳастем. чӣ хеле ки медонем, ҳозир мо офлайн фаъолият карда истодаем, вале мо мехоҳем ки на танҳо офлайн, балки онлайн низ бошем. метавонем дар бораи системаи дарсгузарӣ, масалан ҳаққи музд, ҳама ҳамина як пурратар бигем, ки масалан чӣ система аст, чӣ хел дарс мегузарад? Як нафаре вақте меояд ба маркази забономӯзии Оксфорд дохил мешавад, барои ӯ аз чӣ фанҳо дарс медиҳанд, дар як рӯз чанд соат аст? Дар бораи ҳамин дар маркази мо аз рӯи барномаи Oxford University Press дарс медиҳем. ин аз тарафи университети Оксфорд таҳия шудааст ва ҳар як шогирде ки дар маркази мо мехонад, вай дорои се муаллим аст. Яке аз муаллимаш main teacher, ин муаллими асосӣ аст, ки бо донишҷӯё умуман худи дарсҳои асосиро мегузаранд. дуюмаш ин муаллими speaking club аст, ки муаллиме аст, ки бо онҳо дарсҳои практикӣ мекунанд, ки барои гапзанишона хуб кардан, гуфтугӯ, мубоширатшонро беҳтар мекунанд. ва сеюм муаллимашон ин муаллими academic support аст, яъне ки ҳар як шогирде ки дар Оксфорд таҳсил мекунад, вай ғайр аз оне ки таҳсил мекунад, агар ки ягон мавзӯъро нафаҳмида бошад, метавонад ба academic support омада муроҷиат кунад, вайро дар алоҳидагӣ бепул мефаҳмонашон. аввалин бори вақте ман омадам қади шумо рӯбарӯ шудам, ҳеҷ боварим наомад, ки як ҷавоне чун шумо аллакай дар ин сину сол тонистааст ки ба ин муваффақиятҳо ноил шавад. шумо чӣ хел амира чӣ хел ба даст овардем? чӣ роҳҳоро истифода кардем? ба кадом роҳҳо омадаем, ки ҳамин муваффақиятҳо шумо зудтар ба даст омад бигем? мо қаҷавон намонестем, рости гап 34 рафтем. Ба фирма ҳама асоси ин желание, бигем хоҳиши мустаҳкам дар кор, бояд ки одам сахт хоҳиш дошта бошад, нақша дошта бошад. ман ҳар сол назди худ нақша мемонам, ки ман бояд ҳамин сол ҳамин хеле корро кунам. масалан соли гузашта мо нақша монда будем, ки ҳамин сол як филиал мекушем, не ки хушбахтона 2 филиал кушодем. ҳозир ин сол бо нақшаҳои бо дигар дорем. баъд ҳар моҳ назди худ масалан аз болои худ кор мекунем. китоб масалан ҳамин сол бояд ки 24 та китоб хонам, ҳозир ҳамагӣ 20 та китоб буд кардем да мегӯем. камтар аст сабаби ки бисёр чорабиниҳо буд, бисёр барои рушди тиҷорат бисёр корҳо ки буд, натонистем ҳамаи нақшаҳои худро амалӣ кунем. лекин ба фирма ки ҳама асоси ин аст, ки бояд ки одам ҳамеша аз болои худ кор кунад. агар ки дар ҳамин кори тиҷорат одам агар як сол аз болои худ кор накунӣ, қафо мемонӣ, тира мегзаранд. барои ҳамин бояд ки доим аз болои худ кор кунед. биёед дар бораи ӯ бигӯем, ки масалан дар ҳудуди ҳамин тоҷикистони худмон масалан чанд маркази забономӯзии Оксфорд аст ва дар маҷмӯъ дар онҳо чанд қадар муаллиму муаллимаҳо дарс медиҳанд? айни замон мо 4 филиал дорем ва дар филиалҳои мо зиёда аз 40 муаллим кор фаъолият мекунанд. то ҷое ки мо медонем тамоми марказҳое ки шумо дорем, 4 марказ ҳамагӣ дар Душанбе қарор доранд. то
امروز یگان فکر نکردین که همین گونه یک مرکز زبان آموزی خوب در منطقه ها هم بکشیم؟ من فکر میکنم طرفدارای زیاد هم در اونجا پیدا خواهند کرد. بله، با ما خیلی زیاد مشتریان مراجعت می‌نمایند که دانشجویان مراجعت می‌نمایند که در ناحیه ها نیز بکشیم فیلال‌های خود را، ولی عین زمان همه فوکوس ما دقت ما در اون است که ما پایتخت مملکت رو خوبتر و بهتر کنیم، صفت تعلیم رو خوب کنیم، سیستم درسی رو درجه عالی جانب کنیم و بعد ما میتونیم که با ناحیه گذاریم. برای چی؟ وقتی که شما در ناحیه میگذارید، بسیار از اگر دانید بسیار از مرکزهای بودن تو این دم که آنها ده ها فیلیال داشتن، لیکن از سببی که فیلیال های زیاد شدن و سیستم اداره کنیشون خوب نبود، صفت تعلیم خیلی پس شد. ما نمیخوایم چون خطاگی رو روتیم، برای اول یکم درجه سیستم است، سیستم اداره کنی باید درجه عالی باشد، صفت تعلیم درجه عالی باشد و تنها بعدا ما میتونیم که با گروینگ با شدن فیلیال ها مشتبه رو سر کنیم. میتونیم یگان مثال آورده از نمیدونم فعالیت 15 سالتون که شاید کدام مهاجر اومد از روسیه و با مرکز شما اومد زبان خارجی انگلیسی را آموخت و دیگر با مهاجرت نرفته، یک کار خوب پیدا کرد. میتونیم هم خیلی چند یگان مثال بدیم؟ مسافر اومدگی بود چی که بود گرین کارت برده بود اگر خطا نکنم 62 ساله بود، چند ساله بود، قدی نبیرش قدی اومدن هر چون زبان انگلیسی خوندن رفتن امریکا رفتن اوزی. با غیر از این هستند شاگردان شما ختم کرده های همین مؤسسه که مثلا همین مرکز که اینجا را ختم کردن و در کیم جایی که مثلا معاشی خوب دارد، کار خوب است، کار میکنن تو امروز؟ بله، یکی از شاگردان مثلا عبدالله بود و در اکسفورد گیپرازیم اولین فیلیال ما تحصیل میکرد. حاضر در امریکا هم میخواند هم کار میکند و اگر خطا نکنم معاشش از $2000 زیادتر است و این با فکر من که برای زندگی هم استودنت است خیلی خوب است برای زندگیشون بهتر کردن. اردون درباره این هم یک کم روشنی باندازیم که مثلا معلمایی که در این مرکز درس میکنند چگونه انتخاب میشوند، از کجا انتخاب میشوند؟ اویدی معلم ما با این انتخاب معلم خیلی دقت مخصوص میتیم برای گرفتن معلم. وقتی که معلم ما انتخاب میکنیم و یک چند استپ میگذارن، یک چند قدم ها رو میگذارن و اعلام میتیم معلم رو از داخل کشور و از بیرون کشور هم نیز ما جلب میکنیم. غیر از این ما معلم رو از بین شاگردان خود نیز تیار میکنیم. اویدی معلم اینجوری ما برای هر یک معلم خود نقشه یک ساله داریم. وقتی که ما معلم رو انتخاب میکنیم، اول معلم در خود مرکز ما ترینینگ میگذارد، یعنی که برنامه ما از دیگر مرکزها خیلی فرق میکنه. برای ما باید که ترینینگ مخصوص دارد که برنامه ما با مطابق شود. بعد از آن ادپتاسیون پریود میگن، اما یک مهلت معین معلم اول تجربه آموزی میگذارد، بعد ماه اول اسپیتال سروک، بعد از وی بعد با معلم شرطنامه بسته و کار میکنه. چند توصیه شما برای نفرایی که زبان خارجی را نمیدونن یا اینکه خواهش خواندن ندارن یا اینکه میرن در مهاجرت کار سیاه میکنن، چند توصیه شما که مثلا همین آدما را بیارد به زبان آموزی، زبان خارجی بآموزند و پیدا کنند یک کار خوبی که براشون معاش خوب بتیان زندگیشون را بهتر کنند و در پیشرفت این وطن سهم بگذارند؟ من به هر یک جوانی که در مهاجرت هست کار سیاه میکند توصیه میدم که اومده به وطن خود در مرکزهای آموزشی، نه تنها در مرکزهای ما بلکه مرکزهای آموزشی بسیار هستند. ما 4 فیلیال داریم، میتواند در مرکزهای دیگر نیز زبان خارجی را آموزند. دانستن زبان خارجی به آنها کلید گفت یا زباندانی کلید جهان است. برای وی امکانات‌های زیاد پیدا میکنند، میتونند جای کار خوبتر پیدا کنند، شرایط زندگیشان را بهتر کنند، با عائله‌های خود کمک رسانند، با وطن خود نیز سهم خود را برای پیشرفت وطن خود را نیز گذارند. دوستان عزیز، مهمان امروزه برنامه ما بودن فریدون مرادی، مؤسس و راهبر مرکز زبان آموزی اکسفورد در تاجیکستان. سلسله مصاحبه های ما با دستگیری برنامه بانک اروپایی تجدید و رشد، مشورت ها برای تجارت خرد آماده شده است.